na. Pamatian naton ang mga pulong han kalipay. Abaton naton an kamingaw han mga pangandoy. Namnamon naton an katamisan aton puplongon. Dinihawan 05.3 MSFM, siday ha mga huring nga ropoy. Agada sugad niya takla aton pamamatian, an mga siday nga iyo hinimuan. Siday nga iyo ginpadara, siday nga naggagahin hinggugma o paghingyap. Siday nga ginhuhuring nga haropoy, dinhihini nga bahin na naton programa. Siday ha mga huring nga haropoy. Ngan yan nga gabi aton babasahon, yun sa nga siday nga akong ginsurat, ngan ini nga siday kapartihan kategorya nga mga sura og sumsuman nga mabibilngan og matitilawan dinhi ha syudad han Katbalugan. Han uluhan ng siday pinakulob nga pagi. Namo pa ba't nang ngao dinhi og nakatilaw? Pinakulob nga pagi. Karasa nga sura og subsuman sugad man dinhi ha Katbalugan agzob mo matilawan. Pagi nga kuyampaw ginuuro istoryahan, diri ka magbabasol kon iniimo masarihan. Katapos limpyahan an suludhan tiyan, huhugasan hinmaupay og papakaladkaran, maaslom nga suoy og tuno nga siyahan, luya sibuyas harang pagkumplito hananam. Kun humumok an unod hini nga kuyampaw, puro nga tuno igsusunod antes tilawan. Pino nga sibilyino ini papakalasanan manatok nga rasa karasa igsabaw. Pinakulob nga pagi kun imo matilawan, di ka magbabasol daw gugma matamisay, daw waydong daraga nga imo nakilalan, di ka mag-iikabaraya dinhi ha Katbalugan. Pinakulob nga pagi o sa nga siday a kategorya nga sura ug sumsuman dinhi ha syudad ng Katbalugan. Ngan ini kaparti o kabahin na naton programa, siday ha mga huring hanharopoy.